Го гледам. Dečki, čekajte malo, halo. Čekajte malo. Ajde da viknemo. Oj, ovako na klizalište utičemo. Da, pazi. Đavo da zatvorim. Kaj, kada otvori vrata i ništa ne nalazi. Ne možeš mi kada ja trebao sam specijalno da je napravimo to, je. Evo gi mi ljubite, snima, mi sam neka slika. Da, go donesem go vidio. Mislim me ljubim, ako ste slikate, možeš slobodno. Nema maškosovi, nema razbirački. Nema. Bravo, vamo da vidim. Ajde, te ljudi, Branko. Koja pa? Ne, dobro. Thank you.